District Surveillance Officer ke Eskasi Hills District Dr. Robert Marak haka arpholai tarik nailar arhaja arpholai ula kentui kipat ba ban ngej bet ba uksai berni ula ban yada ni penjam ya ka jingpang bangla ne nyangman kani ka jingpang kala sapriang keleng ke jala bat hadu menta ki don shi hajar ngut tam ki bayo kani ka jingpang tangba Dr. Robert ula ong ba kibriu kimdei banting watla kani ka jingpang ka step ha ban ya bet handai ka koloi ban jam tang san ne handu sngi ni ka jingpang hajing sya kalau contagious ha kalau ban sapriang ma bat no way ubriu sya ka so way pat de ubriu ma kum hayeng asam ru la dan way ka mot la ngim pikir ba kalau ban ya bet no way sya way tangba ngim dei ban tiang pat de ka ni ka jingpang nomor kamlong serious la sulong contagious kalau ban sapriang step tangba dei ban tiang pat de tangba ni hapshim ni precautions la da gidak kishin kim duna po sans ni kamot ni hap lek consult yung doktor kan ngomla ban ai dawai ma bunsin di viral disease tagi jam hi kabang inde ban le la da ngiyo ai kan jingpang kada tang ban shu sat ai dor kmat na shpang da ka ka bala shet la pandai tha ndai ban sat ya ka dor kmat da ka tu ka ka ba shu tong na bar na ne ka supply ka bawan direct mah ki ka ni ka conjunctivitis ni daga harang ni khot ka pink eye ru tenteng kali hajing sya long malong sunam hi ka se wan ka ni ka jingpang lang ta ladang ipet menta bon ki jaka mo sa dali Chandigarh kiwi ki benta jong kari ru kelas sedang sapriang bah kani ka jingpang kadi na ka ayam ka we ma akum kani ka ayam ba kham slap ba kum kini ki ayam lo ka kham sapriang kani ka jingpang bat ladang ipej hang ni ha district jong iru ila bon ba ki case te dang ipej hadu ni ubnai August tang hais kasil nila yo kum ba ndrius pa nyo ko atli ki case tu kibun lagi ni ki boyo ya kan ni jingpang conjunctivitis dan ni ka jingpang khmat ni kumbaong pi jingpang bangla bunsin ka khamjia ha ki khulung ki khna ki bakham red no baya lumlang no kano ka area kuma ki boarding dan ni ha ki school dan ni kano ka jaka bakham bun pat ba kumai tu ki jaka ru kala ban ila ban yabet ban kala ban sapriang kan ni jingpang ti kiwe ki district su ila kambon hi ki case tangba ngam dadan idea sepang kiwe ki districts total apa ka state jongi beragawe ti ila yo kumba sihajar laispa arposau ngut ki bayo ya kan ni jingpang hadu ubnai August nadu April ti kani ka data ngiyo na ka Blindness Control Society yang state jongi kamu tate ka sude tang kamit mah cyber ni lada kita ti kumno kan ada ni kamla hi ban ada kajinya ada na kani ka jingpang kade tang ka cleanliness hi kawe mah inde ban kumbalong ka por covid ni inde ban that bhai ikti bat nimde ban kta ya ka dur khmat lajong syuaban that ya kiti na saban nomor baro ki jingpang nakwa ban ong ba ki sapriang lang ba ki kiti jongi ta daw bun sin yang ka kot ka kya ka syong ka kiti jong pi sibu la da la lek sya ni lek sya toilet dan ni syalo ni de ban that bai kiti syuaban ta idul mat la jong nyok ta ya kano ka tiar ka bangim tip ka bala long infected but nyok tak dia yang ada kemat dah jauh kamtam yang kemat kejingpang kala ban sapriang kata harukam di ban yada kada tang katahi nim de ban tak yang ada kemat dah jauh aswa bangin thet bhai ki dah jauh te hina nong ke age group long kani ka jingpang kala kino gi hakano ka ayuru am kartaru ila ban yo ya kani ka jingpang lada kim sim kiab ha nomor kani ke jingpang ka sapriang lengba ka lada ka galong infected
kalak ban sapriang lada piyok tak bakla mo ya kado ka ya kino ki items bala long infected bat kita ya kador kemat lajong tidak banyak yang ni jingpang lani subu ikme ibadan yang ni jingpang i yok ta ya ikun jong i naka kemat jong ikun jong i di kumtar kala ban sapriang bunsin kan ni ka sapriang na ki personal items ki bagi breu ki use di lada ki lek jengi kano ka pool ka balong infected lani subuh ki yo betak mat ka bala along infected daw ni virus ya kani jingpang kila banyo na bakteria ru no virus ru ang babunsin ki yo na virus hi ndriu ko hado 90% kasapriang lang baka virus kabangi ka adenovirus Penyakit ni. sudah ka jingait bet ngatrai kum hakano kador kawan ngata ka jingait yang amla ban batay mo panggata baka sudah tangga jingait hakano kador sayun ya bada pitek say mah ti hakano kador kan ada scientifically kamdan proof baka ni ada mar virus te udah pala don lupa but sapriang lada laban sapriang hakapor bau beri senriak bayang klik nak kemot nak tien nak tu ka jenhau kumba sapriang ka coronavirus mensyar takaju ka dor higa sapriang lembah ki kemat jong ubriu bala along infected ladau kta iki kemat lajong kta pada ino gitiar te dawan suwe ubriu pada ubam long ubam TPA mah badang kot dang kia kta itai tiar bat kta idor kemat lajong hakta kador kan ga sapriang lani nada ubriu badan new virus usendria kala ban sit segi kemat hakta kador sapriang nada yang ide ban maintain ya kata distance barabar at least 1 meter to 2 meters distance nada ngidon ya kan ni jingpang but ubriu pala dan yang ni jingpang udah ban syong bai hayeng khap udah ban mi sini stay isolate ya lade umdai ban lek jengi lade ban lek segini di private swimming pools ada kilej di area kemudian undang pensapriang yang jingpang but lada bayang kle lada upang khmat kabha bau pendan kam daka daki tissue paper hajaka ban pendan kam daka jan rumal lane daka tauliah kabaki weiru ki pendan kam lang lada udan ga jingpang kabot tauliah ru kade bandan laka jong bet ngimde ban use lang ya tauliah yeng hasan dan use lang aju ka tauliah kamot sapriang lang ka jingpang ubriu ba bayang kle si bo udan new virus la lek nyak ti mah tauliah kabangi use lang dan sowe lek nyak ti biang ta ta yala de dor kemat la jang bet kanya ka jingpang takador ga sapriang